Ben asbap ustası emasmın. Biroq kızıgam. Türk dünyasının asbapları murda kanday bolganын oylayın. Ооба, Türk dünyasının belgili ырчысы композитор Ирфан Гурдал жыгач ustası эмес, бирок түрк элдеринин улуттук музыкалык аспаптарын чертип, изилдеп жүрүп, аларды өз кол менен жасай да баштаган. Bu asbapları tapışta murda Türkiye'de kıyın idi. Domburanı, komuzdu Türkiye'de tapmay kaldık. Şunun için ben suretlerden karab, bolsa görüp, razmerlerini alıp, şunları özüm ustahanımda jasap başladım. Anan keyin de bu bana kızık geldi. O günden bugüne asbap jasabatam. Ар тараптуу түрдүү өнөрдүн ээси Түркиядан келип, Манас университетинде окутуучу болуп иштегенине быйыл 2 жыл болду. Көп өтпөй эле кыргызча да үйрөнүп, сүйлөп калды. Студенттерге музыкадан сабак гана бербестен, ошол ойногон аспаптарын жасаганды үйрөтүшү. Бул өзгөчө көрүнүш. Bu ustahananı iki maksat menен açtık. Birincisi fakültette, arkivde kalgan yıllar, köp yıllar boyunda kalıp bozulgan asbapları ondop kullanılır hale getirmek. İkinci maksadı bir Türk dünyası müzikalık asbaplar koleksiyonunu ortaya çıkarıp bunu studentlere olsa, konuklara olsa görsetiş için ustahanadan açtık. Ирфан Гурдал бүтүндөй Орто Азия өлкөлөрүнүн тарыхына, маданиятына, өзгөчө музыкаларына кызыгып, изилдеп келе жатат. Кыргызстанга келгени эски музыкалык аспаптар тууралуу маалымат таба алды. Bu kopuzu ben Türkiye'de o minyatürlerden, eski suretlerden karab yeniden yaptım, canlandırdım. Hazır burada da Kırgız Ultuk Asbapları orkestralarında bu asbaba ihtiyaç var deyip ayttılar. Şu asbabı biraz komuzgada okşatıp Kırgız kültürüne ben belek kıldım. Bu asbab hazır Kambarkan Orkestrası'nda oynanat. Saraydım bana salkın ay tosunam, sağızdan uçakız olsunam. Türk dünyasının muzikası тобунун куруучу дирижеру Ирфан Гурдал 100гө жакын ыр жана күүлөрдүн, музыкалардын, саундтректердин автору. Анын чыгармачылык жыйнактарынын Түркияда 7 альбому чыккан. Кыргызстанга келгени 4 жолу жеке концерт берип, 20дан ашык концерттерде солист болду. Kazak Kırgız dalasından, Oğuz Türkmen yaylasından, Şanlı Kerkük kalasından selam olsun. Өзүнүн бай тажрыйбасы, чеберчилиги, адамдарга кылган мыкты мамилеси менен бардыгынын жүрөгүнөн түнөк тапкан түрк дүйнөсүнүн өкүлү Ирфан Гурдал Кыргызстандагы милдетин аяктап, жакында Түркияга кайтат. Ал түрк дүйнөсүнүн музыкасы тууралуу китеп жазарын белгиледи. Деги эле музыка дүйнөсүндө көп ийгиликтерди жарата беришине тилектешпиз. Клара Кудайбергенова, Регион телеканалы.